Hello tu ni KUKI channel vejo se na bon win lim na hikit no win koi to bang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe anake bol win lang koma bell icon chu me en lang notification chu ola koi le chun video hong ke upload jo se hi aban nei cha an vet jing thei a hi tu hin Burma Boi Na aban banin hin sei kit no hitin Burma ten jahnia iseima bangwa statue democracy statue khat ana su seveti a song a phu khat ana su set je win MIPI ho hi lunghanga tuni a jong chu ayerwadi kiti region langa jong hi ichi administration office number 4 ward langa hi myong mia kiti township ma hi hichi lim jong hi ana su se ta ve ti a jong chu news a ko na mu a hi in aban le tu a Korean MIPI ho young people ti chu khang tha ho hin gen theina na sata to ta win hi je a chu ama ho hin ham pawan ho hi kivan win hi ti chun lim anaki ka mo win MIPI hon hichi military regime ho muding chun news ho a chu flash anabol ve ti jong chu news a ko na mu a hi aban le mun chuma state za chuma jong hi kizot na hi apun be deu zeng en ani a hi NUG support hi an lang PDF for support na dungjuya chu MIPI ho hin kizot na sata na nei ki no win mun chuma state chuma jong hi kizot na anei win gari hi han lang kenga hi jong le hi ti chun kizot na anei ve ti jong chu mu a hi in tu a hi MIPI ho hin kizot na jong hi nasata ane a hi ta in masanga sanga jong ngam zo a hi ta chu lamli na hong pot do wa gari hen lang ke nga hi jong le mi atam thei pe na hi a hong pot do win teacher talo student talo mi nu mi pam talo hi ta chu mil ham ho jo se hi hong pot do win hi chi ni jakhat lai a hling ta in tu chana Myanmar jungta hon itia na lunggelo na ha thailo ham na hi thailo ham ti a chu lung hang wa MIPI zo se hin ki zo na anei win iti chun mun chuma hi lamle na hong pot do en ki phin na ho jong ananei ve ti jong chu mu a hi in tu hin in news ho aba nei cha in detail ta in hin sei ki tau te janhya iseima bangovin Mandalay region langa jong hi MIPI ho hin ai in alo dal ha ita chu gamla a kisel gam a hi ta wen ichi gamla a kisel na wa jong hi SEPAI ho hi mi zanga lang hyong ke tol wa gamla hi ita chu operational jeng wa hin ichi operational na wa hi mi som thum le nga villager ho mi som thum le nga le chapang mi thum jong hi anaman ki nu veti a jong chu tu ni news a ko na chu mu a hi in ichi ki boy na hi jan hi apat na chu ki boy panu a hi tain a hin la tu ni jingka pungup chana chu military ho hi ahung ki tol be ki novin gari som le thum langa hi ahung ki tol be ki novin hi ti a chu talok mio kiti hi chi ho a jong hi nasata a MIPI ho hi open fire ana ball jing ve ti a jong chu news report na ko na chu mu a hi in ahin la hi chi muna hi SEPAI ho hi MIPI ho hin anatingovin mi thum anakap li veti jong chu mu a hi ta chu mi thum a thi be je wa chu chi SEPAI ho reinforcement hong wa Mandalay a he han lang natogi kiti mingyan tong tha kiti township ho a hi SEPAI ho hong lut be kit no wa hi ta chu MIPI ho open fire and a ball wa ana del che chabai kit no vin tu ni pungup chana chu hi chi ki kap to na le boy na hi analhung a hi in hi je a chu mi tampi jong hi akitong kha eti a jong chu news a ko na mu a hi in a hin la news chun mi hi za chen he akitong kha in koi ki tong kha ham ti a amin ho chan ge ya chu verified a bol theinai po in hi jong le mi tampi hi chlai mu na jong hi akitong kha eti a jong chu news ho henga chu het sa na ana bol win hi chi ki kap to na je a hi tu a hi mi sang som la sang thum lang hi a kho dal ha a hita chu boulder lang hi a hin nai veti a jong chu news a ko na mu a hi tu hin student university staff or student ho ke phin na hin sei ki no hitin education lang hin sei hitin
chi teacher ho jong hin kyo teacher ke hi win ke hon thu tan na ka dei ve thu di ka dei ve ti a chu banner khat choi jin hi ti chun lam len ho a hi an to ve ti jong chu news a ko na chu mu a hi in MIPI ki phin na jong hi an sa deu deu jeng ta in tu chana hi Myanmar staff ti chu Myanmar jungta troop ho hin tu chana hi sang som le sang thum staff ho hi ana suspend tai ti a jong chu news mu a hi in aban le tu a hi hi chi Myanmar teacher ho kila be dan jong hi kum som li le li chunglang hi phal hilo a hi in a hin la tu chunga hi jungta force ho hin age limit talovin hi ti chun adoi doi hi a hleng do ovin staff tha dingin alapan tawe ti a jong chu news a ko na mu a hi in hi ja a hi staff ho hi lung hangowa tu chana ke hon ipi ka to khialo ham ipi bola hi to banga education ho na su boy ham ti a chu MIPI ho hen boycott an bol kit novin aban le hi chiwa ki boina student ho ki boina hi tu le tu a hi boy le a hi en aji chu tu hlama ti ding a hi ta in hlama sunga chu mi graduate ding jong hi tampi hi in a hin la hi chi ho jong chu announce ki ball thei ta lo hi chi ku je a hi izakai hi postpone gama izakai hi sigama hi ta in hi ja a chu ama ho jong hin strike na sata a ball kit no veti jong chu news mu a hi in tu hin Myanmar oil lang ana sei kit no hitin Myanmar oil jong hi tu a hung short pan a hi ta in hung boy pan no a hi ta na ma jong hi thau langa hi ahung boy pan tawin aji chu ni zakhat ki ti chu mai hi talowa hi in kum khat sunga hi jathum le som gup langa ni kho hi in ahin la ni zakhat sung hi tu a hi Myanmar sunga stride hi ta cho a boy je a hi ama jong hi oil langa hi boina nasata ato a hi in hi je a chu tu ni a chu ming online hin pressure ana packet nen hi chi jong hi reopen ball kit ding a hi tai ti a chu hi chi Thalin township langa hi hi chi langa mopo ho chu ana pressure ana packet nen hi chi reopen ball ding a hi ti a chu thupi ana nei kit nen hi chi project hi masanga patna project ana ball a hi in aban le hi chi oil supply ding hi India te a hi in hi chi India te supply ding ki te pen hi ning kum langa patna ti chu ki boy masanga patna chu ichi project he ana hi in India in jong hoita support na hin bol na winge ti a chu ki ho hla na ananeu a hi in hi jong le tu a hi ki boy ja hi India in jong supply ana bol na lo a hi in ichi supply bol na ding hi a hi le 6 billion project a hi in ichi project hi 6 billion lut dinga project ana ki bol a hi in ichi ama sapena chu Indian Foreign Secretary Har Shringla in ana visit la ya cho ana phone do wa hi in aban le Indian Army Chief Narawanin hi chi aga visit na jong chu phone do na ana nei be kit na hi in a hi wanga to a hi a boy je a hi chi ho hi ana chi zom thailo a hi in aban le Thanlin kitin na langa Thanlin township langa jong hi hichi project anasim sa ho jong hi I chanam khana si tai ti a jong chu ong than o chun phon do na ananein ama hi electricity and energy minister a hi in jungta in appoint a bol a hi in hichi ama na phone na a chu hichi project jong he asit na tampi hi ta in ni cho jong hi kisiem phan tin aban le agang theilam pe na hi chong hi function hung hiding a hi tai ti a jong chu news ho hinga chu het sa na ana bol kit nen a hi tu hin sagain region lang hin seutin sagain region langa hi mingol khat hi Myanmar jungta troop ho hin nasata anakap lem kit no win ama jong hi hi ta chu damjo talovin anathittai ti a jong chu news mu a hi in ama hi mingol a hi in ti chu mental a hi in mental a hi wanga chu sepai ho hin mingol lo don talova mi som ni lang hin hi ti a chu amo kap jiang wa hi in ichi mingol pa hi mi zo sin a het no hi in kowai miet kiti a hi en kum som thum le gup lang a hi ta in ama jong hi
mi sepai som ni lang hin akap che chawei jing dan wa hi in shotgun ho pawa he akap mo hi in amal jong chu shotgun a akap na ki phende do jinga jong khat aliman vet sa ven hi cho chui chalaya hung ke vet sa thailo a hi in itiam khana na honna vet nom ten ovaile fb group lang zo a choin posiu tin hichiwa ko na chuna ne vet theu a hi agu jong do hil jing a hi in hichi jong hi tu ni pungko a chu thilso a hi ti jong chu he theiding vai chalaya hi in phone a hi in ko kho miet kiti pa hi chi angol pa hi mi zo sin alung si na hi ta chu ni chenga hi ani ding ho jong hi lampia amu mu hin api jiu a hi in a hin la sepai hon hi chi mental na san jong hi diem lo wa hi ta amo kap jeng o hi ti a chu mi pi ho hin hi chi chilaya area sunga mi pi ho hin demna na sata anei vin aban le ama jong hi tu ni chun funeral kin ti chu William na ho jong ananei ta ve ti a jong chu news mu a hi in ichiki kap na a jong hi civil mi ho hin na sata a ni ti a chu aga delovin a hi le mi som ni le li mi som ni le thum lang hi akitong khakit no ve ti a jong chu news a ko na chu mu a hi hichi ama pa hi angol pa hi gahu do dinga chu mi pi chu hlei a hi in hi cho jong chu sepai hoin open fire ana bolvin a hi le mi som ni le thum jong chu anakap liam kit no viti a jong chu a savin tu le tu a AAPP report dung juya Tuesday ni chana chu a hi le mi jasagil som gate athitan aban le mi sanga lang hi manin tai ti a jong chu news a ko na chu mu a hi Sagain region lang mama Mandalaya jong hi mi pi hon ki zot na ananevin doctor ho hi hen lang nurse ho hian lang ai lo le student hi jong le ichilaya jong hi mi pi ho hin na sata protest anabol ki novin phiangtan gun kiti township langa hi na sata hi ki zo na ananevin a hi le Myanmar jungta force ho hin civil dress ki bana hitia chu mi pi som thum lang chu protester mi som thum lang chu anamanuvin vo kitina vo vin hi chwa hi numei chapang ho jong zaw a hi vin ama ho jong chu diem lo helin hi ti chun na sata en avo ve ti a jong chu ana sei ki novin aban le motorcycle ti chu gari neu ho jong hi somni lenga lang jong hi a parking over patna chu asu set pe vin na sata en a khian sive ti a jong chu news reporter ho hi chlai kho a reporter ho khat chun ana sei ki nen hi chilai kho a ayang bol ho iga vet nai jong le alim ho hi lungsit om le jeng vin ui bol a bol jeng o hen mi bola ki bol ta lo hi anop nom he pe wa nop nom he khet jeng o nitiam khana jam o mai le hi ta chu direct nga akap li pe jeng o hi ni ja chu mi pi ho jong hin mi atam le wang wa hi gahu ngam lo wa hi te a chu avet tho jeng o ve ti a jong chu news a ko na chu mu a hi tu ni chun TAMU defense force ho hin jungta force ho hi mi som langa anakap li kit ta ve ti a jong chu news mu a hi in ama ho hi vet nai le son le jengovin automatic gun ho jong a ki choi ta vin aban le thal sim thu ho loi jong a ki choi vin a ki thum no ho jong hi vet nai le chun a hoi mong ta in a hi chi ho jo se hi NUG in jong support hoi ta a bol a hi in ama ho kimin vona pen chu a hi le t PDF ti a hin ti chun TAMU a ti a hi in PDF chu a hi le People Defense Force ti na chu a hi in ama ho jong hin pan nasata in alawin aban le pungsom leki la patna chu zani pungsom leki patna chu anaki kap to vin hi chi mi ki kap to na a hi mi nga akap li uvin hichi t PDF ho thu sei dan dung juya chu in sei deu a hi in hichi ki kap to na pungsom leke a ki kap to na hi a hi le Panther village ti na a hi Tuesday ni hla langa chu zana ki kap to na hi in hichi ki kap to na a hi mi nga lang hi anakap li u a hi in aban le tun zani ti ding ha tu ni ti ding ai tan tu ni jingka lang pungli leke a chu hichi kuntong kiti village a hi TAMU district sunga hi in kuntong a hi anaki kap to kit naven hichi
ki kap to now hi chi TPDF ho hin TAMU Defense Force ho hin SEPAI kem khat hi aga buluwa aga kap kit no hin ichi akap nawa hi SEPAI mi som hi anakap li kit no vin aban le mi tampi jong akitong kha eti a jong chu TPDF ho akona report na chu mu a hi ama hon a sei be kit nawa chu hichi NUG support na a hi in aban le hichi to banga jungta force hon civil mi ho na tha jing vai le ki hon jong gorilla style a he welfare kan bol jing deu embos ho jong kan bol jing deu aban le hichi ki kap to na hi king adi loading hichi sanga na sa zo a hi panhung ki lakit na liding a hi ti chan ge ya jong chu hichi PDF ho chun PDF member ho kha chun news ho henga cho an het sa kinin a hi Myanmar ku ni zakhat alhin nunga tu chana dinga lamkai lien ho kiman ho ti chu political langa leader lien kiman ho Myanmar rule no ya ho tu le tu a jungta force in zela akoi ho chu hi cho si hi a hi ti a chu alim neu khat hin vet sa wa hi in ama ho jong hi akimat new admin ho aja na hi ta cho ama ho detail jong akiji in hi jong le hi cho jo si chu phone khel ngai pon tin angai ka sapo en aji chu alimo iga mobile pha hi jing a hi in amba na chu tu chana hi ama ho hi jungta force ho zela na lai a hi ti jong chu I het theiding vai chalaya hi alim kain ta do a hi in hi chiwa hi alien deu ho bo kain ta do a hi aneu ho lang ho jong chu tampi ki man a hi in hi jong le hi cho chu nung ki vet sa lo a leader ho bo hi kain vet sa a hi tu hin current state lang hen sei ki no hiten current state lang a jong hi current armed group leader commandant hin hi chi jungta force ho koma hi ngaidam aga thu me ti a jong chu news mu a hi in ama hin a sei be na wa chu a hi le Korean ho armed group le hi chi jungta force ho hi relation ti chu ceasefire bolding a chu kanom move ti a ki ho to na nei hi ti a chu ki mu pi na ho nei dinga later ana thot no win hi ti chun a commander pau general somutu siopio kitipa hin hichi ming online to hin kimu to na jong ananei ding in later anathon veti jong chu mu a hi can you leader ho khanen a sei beke na chu a hi le hichi hi can you chair person view dan a hi in ama ngai dan a hi hi jong le hi chiwa hi organization josi a ho poiti a jong chu phone do na ananei jin aji chu hi chiwa hi ga vet dinga chu can you brigade 7 ho hi papun langa hi a hi win current state na aban le swe khin kiti ho hi bagori zona kit na hi win thaton kiti ho hi le mon state na kit na hi win nte achu apart chuma hi hi win is a achu amaw in headquarter jong anei kit no hi in hi ta chuma group za chuma ke home a hi win a hin la tu chunga ga che pa hi le headquarter a leader pau chu a hi in general arm group la a leader dinga natel do pau chu a hi in ni cho I vet nai can you ho jong hin a thu lel he jing dan wa hi ta in hi chi ki boina a jong hi KNLA ho hin nasata hi chi brigade 5 kiti a hi wan ama wai KNLA ho hi chi brigade 5 ho jong hin nasata thimuta kiti kem ho jong anala wa aban le kem za chum outpost ho za chum jong he anala wa SEPAI ho mi jani lang ana thawa mi jani la somni lang jong hi nasata anasu le mo a hi in ichi ho je a hi Myanmar jungta hon jong airstrike a hin bol kit wa mi sang som thum lang hi area ko na refugee a jam loi a hi lo la gamma tu chana hi loi jong kit na hi tawen hi ja chu tu chana hi a leader paw hin hi cho hi avet nai le alung a khel dan a hi in hi ja chu jungta chi mi phalo mi online to hin kimu to a amoi ceasefire bol kita dinga ita chu ceasefire chungchanga political problem hi solve bol na dinga chu ki ho ti a chu later anapi eti jong chu news mo a hi
tunia news kimu da na cho a hi le Mandalay region lang a hi in Mandalay region lang hin sai ki no hitin Mandalay region langa hichi talok mio kiti na lang mian yan township langa hi MIPI hole hichi jungta troop ho hi na sata a ki boina an kinin hichi ki boina a jong hi civilian fighter ho hin jungta group ho hi mi thum anathat noven aban le mi izat mi tampi jong hi anasule mo veti jong chu news a ko na mu a hi in hichi hi jan hi nila lang pung ni thilso a hi in hichiwa hi vehicle ti chu gari somle thum lang heung ke tolwa jungta force mi jakhat lang heung ke tol hi chu attack an bol a hi in ita chu na sota an ki kap to a hi win hichi ki kap to na a hi civil langa jong hi mi li a ki tong kha e ti a chu villager ho report na ko na chu mu a hi ki ne hichi chan chu tu ni Myanmar chungchang report iga bol theu hin tin itiam khana update tha hong ki mu ki na hel jinglang le in sai ki deu hi tan te tu ni KUKI channel vejo se kanam mi te ho na chung win ka ki pa na kain phonge